Le malo je manjkalo, da bi imeli v državnem prvenstvu že 3 tekme zaostanka. Nova deževna sobota je skoraj odplaknila tudi dvoboj v Ljudskem vrtu. Pogled na travnato površino ob prihodu nogometašev in uradnih oseb v Ljudski vrt ni obetal nič dobrega. Igrišče je bilo po celodnevnem nalivu povsem razmočeno. Sodniki so preizkušali, ali se žoga sploh odbija po terenu, a so po daljšem premisleku sprejeli odločitev, da se bo igralo. Razmere niso bile najbolj nogometne, žoga se je na določenih delih igrišča ustavljala v vodi, toda med bojem v dežju se je mreža zatresla 4-krat, 3-krat Velenjska, kar je vijoličastim prineslo novo zmago in 3 točke. Goste je načel Tomislav Pavličič, zmago pa je potrdil Rajko Rep, ki je prvemu zadetku v dresu Maribora takoj dodal še drugega. Po tej zmagi velja: v sredo vsi v Ljubljano. Pogoji za igro so bili izredno težki. Zdelo se mi je, da v prvem polčasu tako rekoč nemogoče, v drugem polčasu se je potem dalo bolje kombinirati. Skozi tekmo smo bili zelo disciplinirani, taktično zelo dobri. Fantje so se izredno dobro prilagodili pogojem. V prvem polčasu pač to vse skupaj ni bilo všečno, vendar kljub temu smo zadeli še enkrat ali dvakrat, imeli lepe priložnosti za zadetek. V drugem polčasu smo pa imeli potem veliko več od igre, imeli nekaj nevarnih zaključkov, nasprotnik je bil redko nevaren. Po tem izenačenju smo hitro zadeli, mislim, da je to ta ključni trenutek tekme. Zelo hitro smo zadeli in potem relativno mirno pripeljali tekmo do konca. Ta prvi zadetek jasno je čudovit, takoj zatem je Tomislav še enkrat izredno kvalitetno udaril po golu, oba zadetka Rajka Repa sta pa zadetka igralca, kateri se odlično znajde pred vrati. Sigurno da je bilo teško, mislim da je Rudar odlična ekipa, još pogotovo po ovom teškom vremenu gdje je kiša nam smetala, nije omogućila nama našu pas igru. No, međutim, zabili smo na vrijeme pogodak, mislim da smo dominirali tokom 90 minuta i mislim da smo zasluženo pobijedili. Pa nije bilo utakmice, no, međutim teren je bio dobar. Je bilo malo vode, no međutim mi smo profesionalci, moramo odraditi to kakav je teren bio, suh, kiša, bilo šta. Teren je bio dobar, odličan za igru, malo je voda smetala, no međutim nije to ništa strašno. Pa je, eto, stvarno ozljede su me pratile, bio sam užasno i razočaran i tužan, no međutim radio sam naporno kroz ovih mjesec dana, mislim da se to vraća polako i da ću biti još bolji, pravi, da ću prikazivati samo dobre igre. Pa srijeda Olimpija, sigurno da svi s nestrpljenjem očekujemo taj derbi u Stožicama na novom stadionu. Mi idemo maksimalno na 3 boda, to je naš cilj, samo će nas to zadovoljiti. Maribor je tu glavni favorit za naslov i mi moramo pobjeđivati. Ja, danes je bilo res zelo težko bilo igrati, bilo je veliko vode na igrišču, drug počas je bilo veliko lažje, ker vode ni bilo več toliko. Najbolj pomembno je, da ekipa zmaga in da točke ostanejo doma. Ja, občutki so zelo res lepi, v dresu Maribora lepo zadevati. Tako sem rekel, najbolj pomembno pa je, da ekipa zmaguje in da na koncu, da smo tam, kjer moramo biti, tako sem rekel, da smo prvi na koncu. Res, to mi pričakujemo zelo težko tekmo, zavedamo se, da Olimpiji ne gre dobro, ampak sigurno ima neke kvalitete. Zavedamo se mi tega, da imamo mi kvaliteto in sigurno mi gremo tja samozavestni in pa da se na koncu vrne odmah s 3 točkami. Ja, to je res. Jaz bom dal svoj maksimum, pa tako sem rekel, da se vrnemo s 3 točke doma. Ja, vsi vemo, da to derbi pričakujemo zelo veliko ljudi, sigurno pa bilo zelo lepo, da imeli še večji podporo s tribune.